دنگی توی هاواتیا نه تاریکی زندانان و نه درابین حسین گرتیگان دکارن تین آزادی یا گرتین آزادی بربند بکن دنگی برخدانی دنگی آزادی جرادیو دنگی گل برنامه دنگی برخدانی دما و خوش بگذارین هیجا امی جوره هرکینا برنامه خواه ایرو پیشکش بکن ده برنامه اما ایرو ده سروکی کنفدراسیون سندیکین دوندلی یا سکوچه مایک آرموت دیار کرکو جبو چرسریه پرسکریکا کرد حتی کو آزادیا او جلان پیک نیه گاوه کهیجی نکاره بی آویتن برای اوجی دروجه مده دیسا ده چالکین دنگ بده آزادی ریا چرسریه ریبراپو هاته نشاندان راپورا احاده درباره بین پیکرنا مافی مروان ده هیه چلی گرتیگاهان اولی دروی گرتیگاهان جه دایکن گرتیان سیاسی که وی اصلان دایکا گرتی سیاسی مراد اصلان که اف 14 سالن گرتی و نال گرتیگاه بوجا تیپا فا یا ازمیری تیرا گرتن امره هروها امره اکرجی کره گرتی نخوش جنگیز اکر قال روش باوی خواه یه نخوش دکه هری داوی تورانوچه ما یه وی هفته هیه برنامه دنگی برخدانه دست پید که قال لي كنت حتى انا عطون جبير كرن سبب ديسا ندوش من تاني وعم بخابون تو ما في خا نادي دستي خا بالشر خا نادي سرولاتي خا لا ممكن الدنيا تناسبك بالشر تناسبك و نادى على مدى قال لي كنت دانج ده جبوي ولاتك جبوي ازادياك قال لك شردك دجمن دبر على عند خاست عالم الناس دكا هزار درو فتنة وفسادي كر ما دنيا ناس دكا منها دنيا ما ناس بكر دنيا مرة به دجمنة تاني بمية دجمن جواجي برد ترسا سروکی کنفدراسیون سندیکای دونده اسکوچیا آنگو اسکوتلند مایک آرنوت دیار کرکو جبو چرسریه پرسگریکا کرد حتی کو آزادیا او جلان پیک نیه گاوک جی نکاره بی آویتن همه الهوره لوین الخاندنی گهداری بکن جربرا پو ایل گرتیگه ها تیپا فا ایمرالیتی گرتن 42 مهن آگاهی نای ورگرتن ده آستاناو نتوی دیجی پیامین جبو آزادی عبدالله جلان دوام دکن. سروک کنفدراسیون سندیکایان دونده یا سکوچیا مایک آرنوت خودی خلاتا نوبت سلاب کرد که لبر تجدید کرنا عبدالله جلان رابون او خواست تجدید دال ایمرالی دمل دست بداوی ببه. آرنولد برسف دا پرسن روشنموان ارن کانسوی تلویزیون مدیا haber او گوت جبو مسوگری آشتی آزادی اوجالان شرطه. آرنولد ده بردوامی خفتن خودانی زمان که کسایت اوجالان گلکی گرینگه ناوین که جیهان او پجراندن رابون سرپیان و داخواز آزادی اوجالان کرن او خواستن مسئله رژیم ترک به هردیتنا به پککی ره مسئله کرد چاره سر بکه. هر اوها آرنولد دست نشان کرد که 69 کسایت که خلات نوبل گرتنه به راستخین و منطقی دانزانین که رونشتن لدور ماسه دیالوگ چاره سریا بی اوجالان نابه جبو چاره سریا پرسکریکا کرد بی مسوگر کرنا آزادی اوجالان گاوک بتنیجی نکاره به آویتن. لدور مسئله که گنگازا دیالوگ اوجالان یکانه نونره گلی کرده. اوجالان یکانه کسایت که پیواجوه که گنگازا آشتی دبینه و جبو کاره به لدور و ماسه رونه دوی تاولی ببردن.
سروک کنفدراسیون سندیکایان آدون ده یا سکوچیا مایک آرنوت ببیرخست که لطفاهی جیهانه تکلداری روشا اوجالان ایدی مروف خودی آگاهینه و افتش گوتن هایا هر کسی جی قیمت و گرنگی ریبرتیاوی هیه پارادیگمایاوی یا دموکراتیک اکولوژیک و آزادی خوازی جنیجی تواهی انسیاتیف شورشکر و پیشفرو ره بوی چافکانیا سود ورگرتنه لتواهی جیهانی چه پولیتیک های دموکراتیک شورشکر و رادیکال ره بوی چافکانیا سود ورگرتنه جبو چارەسەری آشتیانه یا پرسکلیکا کرد اوجالان کسایت دیار کره بله دچالکی دنگ بده آزادی ریا چارەسەری ریبراپۆ هاتە نیشاندان لەگەلێک دەڤەران بە پێشەنگیە ماڵباتên گرتیان هەروەها سازیên کۆمەلەیە ئالیکاری و پشتیوانی بە ماڵباتên گرتی و حکومخواران رە مات و هایدەر یا مەرمەرایê چالکی هاتە لە دەرخستن و لە دەڤەرên دنجی لە تورکیەژی چالکیە دەنگ بده ئازادیە بەردەوام دکێ ریا چارەسەریە دڤان چالکیان دە ریبراپۆ هاتە نیشاندان ji ber ku tecrîda girankerî di şexsê rêbera podê li ser tevayî civaka gelê Kurd û hemû civakên demokratîk pêk tên. Malbatên girtiyan Komala alêkarî û piştevaniya bi malbatên girtî hukûmxaran re Amar Merêmat û Hayder ji bo tecrîta li ser rêbera pora be û azadiyê were misûgerkirin vê hefteyê jî çalakiya deng bide azadî li ber girtîgeha jinan ya Bakurköy'e İstanbulê li darxistin. Tevî malbatên girtiyan parlamenterên Dem Partî Sümeyye Boz, Kezban Konukçu, nûnerên partiyên siyasî û rêxisên civakî beşdar bûn. Li çalakiya ku pankarta ji bo aştê civakî û rakina tecrîtê deng bide azadî hate vekirin de pêşmarkên li ser deng bide azadî nivîsî jî li xwe hatin kirin. Di çalakiyê de her tim dirûjmên wekî girtiyên siyasî rûmeta me ne. Zext nikarin me têk bibin, bijî berxwedana zindanan, rûmeta mirovahê dê îşkencê têk bibe, em ê bi berxwedanê ser bikevin û tecrît sûcê mirovahiyê hatin berskirin. Parlamenter Dem Partiya İstanbulê Kezban Konukçu diyar kir ku çalakî bi heftiyan didûmin û wiha got. Em bi vegotinan nikarin pirsgirêkên ku girtî dijîn xilas bikin. Li girtîgeha medresê di xwarina ku didin girtiyan de kurum derketin. Girtî di şertên dervê mirovahî de têne girtin. Ceza di nava cezayan de didin wan. Hekê li vê welatî aştî û aramî çêbibe, divê pirsa Kurd were çareserkirin û tecrîta giran ya li İmraliyê bêra kirin. Li İmraliyê tecrîtekî giran tê pêkanîn. Komeke biçûk neçareseriyê ferz dike. Tecrît li her qadê heye. Em wek Dem Partiyê li dijî vê neçareserkirinê têkuşina bi hev re ya gelan dimeşinin. Partiya me jî ji ber vê çendê dibin êrîşan de ye. Ji ber ku dizanin têkuşina bi hev re dî dawiya wan bîne. Heta hemû girtiyên siyasî azad bibin, heta pirsa Kurd were çareserkirin dê têkuşina me bidûme. Parlamenter Dem Partiya Mûşê Sümeyye Boz jî destnîşan kir ku li girtîgehan her ku diçe tecrît giran dibe û anî ziman ku dê li dijî hemû zextan dengê aştî li her qadê bilind bikin. Sümeyye Boz kutina xwe wiha duman. Pêkanînê Esat Oktay îro jî li girtîgehan berdewam dikin. Mazlum Doğan û Gülten Kışanak çaw ku berxwedanekî mezin nîşandan dê berxwedana îro jî dewam bike. Li girtîgehan axaftina bi Kurdî jî hatiye qedexekirin. Feresata bi Tirkî biaxive gelek biaxive dîsa di dewrê de ye. Me Kurdî hebûn û berxwedana xwe parast. Em ê biparêzin. Tecrîtê li İmralê destpêkir û belavî çar hêlên Kurdistanê bû. Çareseriya Pirsa Kurd girêdayê rabûnê tecrîtê ye. Dema azadiya Birêz Abdullah Öcalan pêk hat dê Pirsa Kurd jî çareser bibe. Piştiya xaftinan çalakî bi dirûjmeyan bi dawî bû. Komela mafî mirovan îha de di rapora binpêkirina mafan a sala 2023 de balikşan de li ser tecrîtkirina a giran a li ser rêberapo pêk tê. Her wiha binpêkirinên mafan li gelek girtîgehan. Dîsa behsa kiryarên keyfî der hiqûqî yên rayedarên girtîgehan dikin. Em bi hev re li vê raporê guhdarî bikin. İha de di rapora binpêkirina mafan a sala 2023 de balikşan de li ser tecrîtkirina rêberapo û wiha hate gotin du pal piştiyeke hiqûqî ya vê sepanê nîne. Bi vê sepanê girtiyan ji mafên wan ên bingehîn mehrûm dihêlin. Ev binpêkirina hiqûqî a mafê mirovan a nav neteweyî ye. Komelaya mafê mirovan îha de rapora binpêkirina mafan a sala 2023 eşkere kir. Ji bo eşkerekirina raporê li avahiya navenda giştî ya îha de civîn hate li derxistin û gelek parêzerên mafê
مافی مروفان تبلی جوینی بون. هر سروک گشتی یه هاده حسین کچک بالابان راپور خواند. کچک بالابان دیار کرکو دستلاتداری جابوریه بگره حتی تندرستیه جوا که هر مسئله کریه پرسگری که اولهیه و پرسگری که کرد دبی صدام شر و پفچونان. کچک بالابان دا زانین کو دا انجام پولیتیکاین دا قومن دا سال 2023 ده دگل قاندان دا مافی مروفان هاتن بمپیکرین. کچک بالابان آنی زمان کو دا سال 2023 ده اشکنجه بویه یک جی پرسگریکن وینگهین این مافی مروفان و بالکشان دلسر عردهجین کو دا 6 سبات 2023 ده لمرعش قومین و گود کو مافی مروفان هاتن بمپیکرین. کچک بالابان بالکشان دلسر دوزا کوبانه یاکو هفسروکین گشتیین هدپی یم بریشی دناف ده هاتن جزاکرین او گلک سیاست مدار جی جبر فکر او رامانین خواه و جبر خباتین خواه ین سیاسی هاتن جزاکرین او مافین وان هاتن بمپیکرین. کچک بالابان دستی شانکر کو جزانکرین بویه پرزگریکین هری بنگهین دارزا ترکیه او گود. پرزگریکان جزاکرین ددومه دارزاندن به سالان دوام دکن فاعل ناین دارزاندن فاعل آنگو کجر تینه براعت کرن. دوزن کو به سالان ددومن به جزانه کرنه و به براعت تینه انجام کرن. فاعلین جدوزن جیتم تینه دارزاندن به جزا تینه هشتن. کچک بالابان دیار کر کو دارز لگوری بریارا دستورا بنگهین آیمه تفگر ناکه او گود. لی ترکیه دربه دارزی پکته دربه لمافی مروفان تیکرن ام لی دیجی دربه آنن. کچک بالابان بالکشان دلسر روشا پنابرن وها گود. کوچر انگو پنابر لی ترکیه به هر جوره جهیکاری ایریش استثمار و هر وها کتخواری روب رود مینن. روشا پنابرن ریل برمترسین جواکی ین خطرناک ودکه. هر جزا و هر جوره زختین لسر پنابران ریل بر تابلوی که گران آبن پیکرنا مافی مروفان ودکه. کچک بالابان وها گود. بن پیکرنا مافی جانه دی بیلانچوی ما ین سالانا ین مافی مروفان ده وکه مجارکه گرینگ بردوام دکه. پولیتیکاین کو تندی اساس ده گرین بجه نانینا دولت یا پیورا خواه یا پارستنا مروفان بن پیکرینین جبر خطا و اهمالان و گلک بن پیکرینین دبن وینا ویده هاتنه دستورگرتن. کچک بالابان دیار کرکو پرسگریکا کرد یک جی آستانگین هری بنگهین این لپیشیا دموکرات کرینا ترکیه و ها دوماند. نا آویتنا گاوین حکومت یه جبو چارسریا پرسگریکا آشتیانه دموکراتیک و عادل پیشکتنین لرجلات ناوین ریل بر بن پیکرینین گران این مافی مروفان و به تایبتی جی مافی جانی ودکه. یک جی سدمین هری بنگهین و بر بچاون این کریزا آبوری یا ترکیه لیچونین لشکرینه. آوابونه که به ویرنگی یا آبوریه دبست دما گلک بن پیکرینین مافین جواکی و آبوری به شکمزن نفوس محکوم برچیبون و خزانیه دکه. کچک بالابان به بیر خست کو ریبر آپو و گرتین دن این لگرتگه انتیپه فا امرالیتی را گرتن جه 25 آدار 2023 و ورو دستور نایداین کو به مالبات و پارزنین خوره هویتنی بکن و هفتشت آنی زمان. به پارهشتنا گرتیان جوان مافین هری بینگهین و دیار نبون عقوبت آوان به پیکانینا کو بنگه خواه یا حقوقی نینه بن پیکرنا گران حقوق نافنتوایی ده همان دمیده حقوق نافنتوایی یا مافی مروفانه. کچک بالابان بالکشان دلسر سردان کمیته پیشیگرتنا اشکنجه یا اوروپای CPT یا دنابرا 13 و 22 سبات 2024 پیک هات و گوت. CPT دناوا وان سالان ده زیدتری 10 جاران سردانا گرتیگه هاتی پفه امرالیه کر و یک جه هیمانین کو قال وان کر او بوکو دوی هفدیتنا گرتیان مالواتو پاریزارین خوره پیک وره. د سال 2023 ده لگوری داناین کو موکه کمالای مافی مروفان تثبیت کرنه بکومی 5312 کس راستی معامله نباش اشکنجه تفگرین بچوک خستنه و دروی رومته و جزاین هاتنه. کچک بالابان آنی زمان کو را گرتنا گرتی و حکم خاران لگرتگه انتیپا بیره ین اولهیا بلند آد حجرایان ده تانگبونا جه هواداریه و هر وحاسی نور کرنا شرطن جه هواداریه جی بتنا سر خواه ریبازه که اشکنجه و معامله نباشه. هر وها د دوام خفتنا خود اشارت به چالکیه دایکن شمیه کر
بلفکر کو پیک آنین آستان کرن و بنچاف کرن ین دایکن شمیه ین هر هفته معامله هری شنبر ایشکنجه و معامله خرابه. Küçük balabان piştre danayın bin pekirina mafin jane ye navenda dokümantasyonu ya ihadayı ya sala 2023 par vekir dane wahane. Jiber göhnedana hişyariya hezin evlehiye ya bisekine bin pekirina raya bukaranina çeki u erişin ser çalakien civake de hevde kes hatını kuştin u şazde kes şihatını birindar kirin. Kesek jihela cerdevanan ve hatiye kuştin kesek ji birindar buye. Li Herîma Sînor 43 kes hatine kuştin, 35 kes hatine birîndar kirin. Di girtîgehan de 42 kes, di binê çavan de 6 kes jiyana xwe ji destane 6 kes jî birîndar bûne. Di êrişên faelên wan nediyar de 7 kes jiyana xwe ji destan kesek birîndar bû. Di encama şaşî û xemsariyê 369 kes jiyana xwe ji destan. 108,502 kes jî birîndar bûn. 53,227 kesin دعردهجه ده جیان خوش دستانه و 107,213 kesin دعردهجه ده بریندار بونه دناوا وان کسان دنه. هر وها 57 kes جبر لهی جیان خوش دستانه و 171 kes جی بریندار بون. بقلبین وسایطا لشکری 8 kes جیان خوش دستان و 8 kes جی بریندار بون. دخوا کشتنین پولیس و لشکران خوا کشتنین بگومان 24 kesan جیان خوش دستان. دیریشن رخستنین قدغه ده 2 kes hatine kuştin 4 kes jî birîndar bûne. Endam rêveberên partiyên siyasî, sendîke, rojnamavan, mamoste, endam ê hindekariyê, xwendekar, karker, xebatkar, ên tenduristiyê, karmend, biyanî û her wekî din 7 kes di êrîşan de jiyana xwe ji destan e 176 kes jî birîndar bûn. Di pevçûnên çekdarî de 142 kes jiyana xwe ji destan 58 kes jî birîndar bûn. Di 185 jwan jin, 39 jwan zarok bi giştî 358 kes bi awayekî guman 4 wan zarok di 2 wan jin 6 kes bi awayekî guman birîndar bûn. Di bin navê binpêkirînên mafê janê yên jinan de 27 jin xwe kuştin. 7 jin jî li ber hewldana xwe kuştinê birîndar bûn. Dibin navê tundî, tacîz û destdirêjiyê xwepêşandanên civakî de bi tundiya di nava malan de 349 jin jiyana xwe ji destan. Me diyar kir ku 265 jin ji ber tacîz, destdirêjî, lêdan, gef û bi darê zorê ragirtinê birîndar bûne. Dibin pêkirînê li dijî mafên janê yên zarokan de 7 zarok di encama xwe kuştinê de jiyana xwe ji destan e, 2 zarok jî ji ber hewldana xwe kuştinê birîndar bûn. 51 zarok ji ber tundiye di nava malê, dibistanê tundiya li qadên civakî û destdirêjiyê de jiyana xwe ji destan e, 85 zarok jî birîndar bûne. Bûyerên mirînên di girtîgehan de di sala 2023 de jî dom kirin. Li gorî serdanên li me hatin kirin, li gorî daneyên komisyona me ya girtîgehan dane hev, 42 kes di girtîgehan de jiyana xwe ji destan. Eşkereyê ku hejmara rast ji vê gelekî zêdetir e. Berê na yek ji girtiyên siyasî Murad Aslan ku 14 salên lêgirtîge heye, herî dawî lêgirtîgeha Bucayê TPF a İzmirê tê ragirtin. Rewşa vê girtî û gelek girtiyên din siyasî ku dibin tecrîd û zexteke giran a girtîgehan de. Yek ji van girtiyan jî me got Murad Aslanê niha dayîka wî li ser xeta telefonê amade ye. Dayîka ke wê Aslan em ê pêre vê mijarê gotûbêj bikin, em ê pirs bikin ka rewşa kurê wê çawa ye wek hemû girtiyên siyasî ku rastî zext û muameleya nebaş li girtîgehan tê. Dayîka ke wê û bi xêr hatin weşana me. تجي بخير هاتي خدای جوار راضی به هر بجی سپاس دایکا کوی امی پرسکی ول سادهش تبکن ناد درباری کوری و چا گهیل جمو هي فرمو کوری مو ولا گرتیه تو زانی مشترک گوشی ذات 14 سال گرتیه بله دا سورا تجید سه اونا ضعفن د قانتیلی دا تشت پر بها کرنه نکارم تشتکی بکرم بخون بله میتوی اونا 10 سنه سه میتوی اونا پنجا که گری ودگرن نایل میتوی اونا ورن بله میتوی اونا اولش میشه من نابه آنه لر گنیا مد دایی که آدم میتوش مرا شاندنه پشتی 4 ماه پاشه کتنه دستیمه بله
باشه هری داوی هون کنگی و هفدیتن پیر کر و درباره روشاوی چاوا بونها داوی هری داوی ولی روشا اونا پر گازنن نینه روشا اونا رن نینه جاره که ایرشه دبنه سا اوده اوندا ایرشه دبنه سا اونا دا اونا حساس دکن کاردیان اونا حساس دکن ایرشه دبنه اوده اوندا ایرشه دبنه سا یا تاقی اونا دا زب یعنی تجیده که زب گران سا اونا زب یمگه کی پاک نانه اوندا تشتکی نانه اوندا تجید سا اون زفه تلفنی اونا قصد میشتکن نایل به مرا تیر خبر ده تلفنی اونا 20 دقیقه بون بری قصد میشکنه کنه 10 دقیقه بله که درباره یعنی پرتوک خواندن روزنامه و هر وها رادیو گهدار کردن امکانی وان هیه تونید که آگاهی الجمعه هیه رادیو دینامیست کم تازه ایجام رادیو تا دینامیست کرد بله یعنی اونا رادیو الحبسیت کارن گهداری بکن رادیو گهداریت که یا ساق نایل عمل نندار بله یعنی رادیو الحبسی قدغه نکارن رادیو گهداری بکن نکارن دمکی هبو دمکی مراد لبای برد بله لبای برد گرتی بو 7 ساله لورا مراد گرتی بو لورا رادیو اونا هبو باشه که دخصنا سرگونه رادوش دست اونا گرتن بله امورن دسپیکا گرتنا کره و چاوا دسپیکا لینه کی بحثا وی بکه بچه هنجتی او دولتا ترگا او گرتی و چاف کره من یعنی تشتک نکریه سوجک نکریه خطا نکریه کره من دعوه زمان دایکا خو کریه دعوه کملیکا دایکا خو کریه بله کره من سوی یکی هاتیا گرتن لکو هات گرتن و چاوا اون کارن هنه کی بحثایی بکن ولا ده زوانه 14 سال اول ده هاتا گرتن اجي هناك نخاشم ببركي تنزلغي من رهايه بل سلامتي سي مهاجر كي شاش مهاجر كمان ناركوزي تشتا تابي كي دمك دريجه 14 سال هاتيا گرتني وچاغي دخان اورنجي بول قريسي ماجرا خاني گرتي بول اگريه بله دخان ده اورنجي بو او بو براي لا من دنيجي گرتي بو لا من دنيجي نه سال هاتا گرتني امران اصلا اوجي بار دكت باشه دایه امنه کی بپرسن یعنی افوکات پاریزر دچن جمعی او چه دی بیجل سر روشاوی ولا افوکات پاریزر تو زانی هنه کی درما ما قدخه یعنی امزاب نکارم پرکی گرام بدن افوکات تا بگره اما افوکات کی مهیه دچه سیبل نوی چی سیدال نوی سودیه چی سیدال بایراک بله بایراک اول انقره رودنی شكل هوا إيصال دشاد بينا دلي مرحتة أبا وكا مدار بين شاش حرف معانا سيدال دشاد بينا آرا دا باشا أم هنا كي بحثا روشا ريفبريا قرتقه يعني غارديان بقرة أو يعني تشتكي قوت بخازي بمرة بارفا بكي آقاهي الجنتهي بلا قهداري ماجي زانا بن لا بخازي بارفا كي مشتا يعني دقيقة ونا زيادة كرانا كرا 20 دقيقة هاي خاش بيا بله işte tecid se ona zafe meytuva dişinin dereng dene ona dişini dereng dene emtihaze ve tecid se ona rakın eriş edibine ode ona eğer haftada 2 3 jara eriş edibine onda امورن هنا كي سر چالکین درباره گرتیان یعنی چالکی چه دبن سازیان گرتیان هنن کار دکن مالبات گرتیان چالکی استانبول الازمیر المرسینی yani divê çi bibe yani bu van girtiyan divê çi çareserî bibe ولا كاس تشويش مس اجي شاش ما مس يعني بوي çareseriyon hem taze yani girti yani hene iktidar rahat ben yani eriş ne yani ma bes ama çi neha çalaki hene bu piştgiriye beden girtiya bes ew çalaki çawa dibînî kêmen divê çawa bêkirin yani millet divê çi bike يا ملاتي دبيجا يعني ملاتي تمام يعني مثلا دايكا كايا دايكا كدني دايكا مقبوله قهرمان اواجي بالله وي قرتينا اواجي كوري اوا 2 ساله جزاي ويخلص بيه داس خدنا كوري دايكا نايل كوري داري بله بأواكي كيفي بريار اواجي قضيه يبدي صبر نادن انفاذ اواجي بجيناين دم 2 ساله افلاز يخلص بيه اوا 2 ساله كيفي دايكا قهرم مقبوله قهرمان نوی گذاری چو نوی گذاری بیرام چو بله فی نوی گذاری بیرام چو تد که بیرام
بله باشه هری داوی تشتکی تدبیجش بو گهداری مش بو گل جبو که هر کس خودی الگرتیان در که چه بیجوک دایی که خازن ام نه خازن ده ها یعنی ام بیایی بکشینن ام تما دایی که ام زن پریشانن ام نای زلای خو نابینن ممکنه متنن ام نکارن ببینن بله میتوی اونا درنگ تنگ ام کارگو کی بشینن به اسکنجه دشینن درنگ دادن ام خبر درنگ جهل دادن هفته جاره کی 10 دقیقه خبر دادن هفته جاره کیش مثلا هفته دا 2 جاره برا خبر دادن مثلا هفته دا 2 جاره خبر دادن بشه 20 دقیقه خبر اما ویدا یعنی ام تیجی فهم کن یعنی ام هید ویجه علو ام هی خبر نادن دادی تلفن شخص ام دادگره بله باشه دای کوی ام گلک سپاس دکن جبو باشتاریات ام بهیوینه دا خوازی تهیویت پیگری اما کینگا اونت خوازه اولاش میشه میبین از ورا خبر دم جی از بیجم جی هر بیجی سپاس دکم جو بشتریات سرکفتن جوره و جکوره وره هم دخوازم گلک سپاس بله گرتی نخواش جنگیز اکر چندی 30 سالین خواه تمام کری لگرتیگه لیزی ساله که او ور و بردان آوی هاتیه تعلق کرن و نای بردان کریارین کیفی لگرتیگه تیپ پیک آنین مالباتا اکر اجبر بردانا گرتی نخواش و گرتین دنجی بردانا وان کوتی تعلق کرن بانگا تکوشین هفپار لهر کسی کرن جنگیز اکر دگرتیگه ها هجمار سیامین یا ازمیری یا کود لیسته یا گرتی نخواش جه خود دگره تیرا گرتن کوملای مافی مروان ای هاده وی لیسته جیبریان ها جه اشکره کربوی و یک جوان جید نوا وی لیسته تهدیب جی کرن جنگیز اکره ده 22 ایلون 2023 ده تعلق یعنی بردانوی انفاضوی تمام بویه دهات پایین کو ور بردان لی دیجاران بردانا جنگیز اکر هاتی تعلق کرن ده درباری روشا باوی خود امره اکر ده هفیوینه که لگل اجانسا مزابوتامیا ده نوچه مزابوتامیا ده روشا باوی خود نرخینه و روشا گرتی هم بگشتی اما الویر هفیوینه گهداری بکن حتی گرتن وقت نابر ساله کیش جی ایدری جورا گرتی گاورا بو پشتی ویش برن ارزر می وقت 16 ساله جا ارزر می ما 16 ساله و داو سرگین دست پی بکرین گلک شهرها گوهران وقت شهرها 2 سال ما وقت شهرها 3 سال ما مثلا بیجم چا بیجم مثلا ارزر میش پشتی یا بر ریزا کالکان داری ویش باشی بر مثلا آنقری و بولی بالی کسی باندر مایی ازمیر آلی آشاکرانی واسه گل جیش گراند مثلا هنش جی نای نحشه میتال واقع جی گراندن جنتش بیرا مچن خوشی چابونه خوشی جی ارزرمی مثلا بینه کی سار بو ولات کی ساره نخوشی ارزرمی دست بگیری و چاخی مثلا ببینم جزاوی جی بتونای جی بی صد مویش مثلا چاخی امیون جی هری جوان بود چاخی نداد نشان مثلا پشتی امیون مزند بشه داره بتون داد تاو نوینش پشتی دا دیدی نخوشیون سرخ نشان دادن مثلا پروستات بوجه مثلا قلبی داجی 3 جارج آنجو ده ها آرا 15 و چک سابو نوبرا که 2 سال 3 سال و 3 جارا آنجو در باز کردیم پشتی پروستات عملیاتی بود پروستات عملیاتی وجی پشتی 2018 بود 2019 2018 بود 2018 پروستات عملیاتی در باز کردیم پشتی وجی مثلا ببینیم نخواشی یک مثلا گله نخواشیش هنجی اول جنگیش مرنا بشه مثلا دادش های گرگ نخواشی تا به مثلا وقت بری دبر نخواش خانه‌اش نکار مثلا به اون دو روی چک کردیم بدون استاجری که 2 سالش دبر مثلا دویجین کیف آخر نیرن روی دی چنجی استاجری 2 سال دبر یه اکثر اینه که سواری کسی کیش چه سوچن من بیجم مثلا وی سلوگانی من ترکیه دویجین یا مثلا که بگیتی یه هدایه کلی که به سیاستی که بندر یا بدن یا بین یا د میجی یا گری یک بمره فکران سروینه مثلا دویجین مثلا زاتن گیتی یه حوال که بندر خب پیش واده خن هنکی دا گشت ون هنکی دا گرد ون جی سربیا برچه دولتی ویش دویجین مثلا سلوگانی مازن دویجین یا بدنوی یا وجودی یا وجی بینی یکی که بمرم پشتی درخن ای حوال زاتن نخواشی و اینجی مثلا چا بیجم نخواشی مرینی نینی مثلا گوری دولتی گری که نخواشی مرین بیج بنده دا شهید که بده بکنه سروی دفکریم مثلا نخواشی گوری نکا و حوال جنگی درباز کری یا دلی خداج آنجو بوی یا پروستات درباز کری گوری بعد چه نخواشی جود مثلا بیجم تایبت نینی نخواشی ضعف آشری نینیش بردش بویا سوی اجبر نادن یا کسی
عادلیتی که و تشتی کوتی بکی اول سوشلیه ای سیاسی و کرد واتم دنی از کردم از سر زمان خود داخلم تشتی که ویدا سوشته نیکی اوه چه ما جدا دیوینی مثلا بیجم سر نخواشی نخوش یعنی انسان داوت طاقتی قدیای داوت نخواشی لی بمریدا دا بکی جیان آخه هندیک دروا بکشینی ام دخوازن وان نخواشا بردن بچنجم مالبات داخل بکی عمریان هندیک مایه نزانن بس چه چقاش عمل بکی ما من 5 سالیه وقتی یعنی ببینم مالک زیاد پوزیتیفی اول دنیا بس در و یاشمش بیا و 30 سال 31 سال هندر دانی بیا بلکه نکا بجم نهرانده رو بجه وجودش ام حدی که نکا عمرک دادن کفشی در که در بلکه جیانه کندیک مایه اما ام دیویژن که چما برنادن اوا به عدالتیه اوا به وجدان سازیه اوا یعنی پرسیک اصلا گرام بگوتن چنه مسش سربانا ام جد خازن مثلا تام 31 سال کشاندی دا جزای قدی ام خازن برا دا بردن حال جنگی زیاریج زندگی هری دنیویسه هری پرتوکا دنیویسه هرو حوال خر ناماد دنیویسه وقتی بیشتر که حوال جنگی هری پرتوکا دنیویسه هری حوال خر ناماد شینی هری حوال خر تکیلی گر هیه دیمکی بیشم چا بیشم دیویژن گل هری حشار دیکی سر وای کیفی معامله یا بیشم تشتکی تنها تشتکی والایه ها زاتن 30 سال زات والایه فکریونی زات هری مازن دیویژن یا مرا بیاد دیگه یا بعد اتاقی ما پاچکی یا جمت نبرد امیجی فکری ما یک 30 سال مکشون یا میری چا بیشن ام بیشم پیشمانه تشتکی پیشمانی تنه کی مثلا گره کس گره کی سوچک بگی که از پیشمانه ویشی سوچک تنه کی از بیشم از کردم چه از بیشم از کردم کردیا قبول نکرد بیشم از کردیا چا پیشمانه دیویژن ام ببین یک ام دست بدن دستی هفته بیانی سیاسی تنه به کرد ترک عجم لاز نینه به اوا بتونی توپلمه کی را به گله کی را هر کسی را ام بیشن دست بدن دستی هفته ای تابی که بسکری که هرمی کسیه چیم که باید دیویژن ترک دیویژن سال دوم میادم بینی آشاسن دیویژن اما رو که ام معراج دیگه مروا رو که سرش محمد کبه امش دیویژن toplumsal bir olaydır. Gerçekten toplumsal bir olaydır. Bir gerçektir, bir yaşanmışlıktır. Bunu görmek gerek. Servi em division em beveniyek em dest bedin desti hevde ve naxoşi me gurti devin ve ki 30 sal ceza ve qadiya neji ve bernadin em ji bu van beveniyek idi bas em division. برای انهاجی هری داوی کمیسیون گرتیگاهان شاخه کمرای مافی مروان ایهاده لآمده چو سردان هشت گرتیگاهین کل ارزنگانی جید نافده و دریای رش سرحدی گلک دوران راپور خواه درباره بین پیکرنا مافانجی راگهاندیه و هر وها درباره تبنا مافی مروان کردستانی درباره وریشه مرادی کودوزاوی حدیثا جاره دویمین هاته پاشفخستن خودگراوی دوزگر و سازین دادگه جی نه آماده بون به هنجتی هاتا تعلق کرن رونشتنا دادگه و نوچه اندی جی دروژه ویدنه می بهوره لطوره نوچه یا به هفته گهداری بکن کمیسیون گرتیگان عاشق کمالای مافی مروان ایهاده آمده سردان هشت گرتیگهین لهری من سرحد و دریای رش کرد. سردان ایهاده دنابرا 3 تیرمه و 3 تباقی ده پیکات. سردان لگرتیگاه ارزنگانی گرتیگاه تیپه ل ارزنگانی گرتیگاه تیپه تا ارزنگانی گرتیگاه جنان ارزنگانی گرتیگاه تیپه ل کالکاندرا رزایی گرتیگاه تیپه تا بشیکتوزیا ترابزونی گرتیگاه تیپه ل اسپیا گرسونی گرتیگاه تیپه ما بایبورتی پیکات. کمیسیون گرتیگان آمده تیکلداری سردان وان گرتیگان راپورک آمده کرد. راپورک هات آمده کرین لاواهی ایهاده آمده به جیبینه که چاپمنی اجرای گشتی را هات اشکره کرن. اندامی کمیسیون گرتیگان ایهاده آمده علی احسان دمرتاش راپور خواندو دستی شاکر کو گل گرتی بیکو لی جزاین ورگرتنه با آوائه که لیدیجی مفزوعات حجره دتین را گرتن. تبنا مافی مروانا کردستانی راگهاند کو بریار بو دو رونشتنا دوزا چلگوانا کرد و ریشه مرادی بهاتا لدارخستن لیدیسان اشبرنا آماده بونا نونرین دوزگر شیورمند دادگه دادور آموزاده جارا دویمین جبو دمکن دیار هاتا تعلق کرن. اف جارا دویمه کو
رونشتنا دوزا چالکوانا سیاسی کرد وریشه مرادی تی تعلق کرن هجای گوتنه کو وریشه مرادی یا جالی هزین ایرانی و هاتا گرتن جبو شرمزار کرن جزای دار وکرنه یا لدیجی بخشان عزیزی و شریفه مرادی اید چاره تباخ ده بشتربونا رونشتنا دوزی رد کربو هات دیار کرن کو لگرتیگه انتیپه یا آچورلوی یا لتکرده غی گرتی راستی معامله کیفی و پیکانین دروی حقوقی ین اداره تین پاریزرین اندامین کومله حقوق ناسن جبو آزادی او هده ین سردانا گرتیگه کرن دازانین کو گرتی جبر بشرطین حکم خوارین کو جزای حبسی یه مؤبد یه گران ورگرتن تین راگرتن ده حجره کسی ده پاریزران دیار کرن کو گرتین سیاسی ین دبلوکن جهف جدا تین راگرتن به گرتین جدوزا فتو و داعشی و گرتین تین راگرتن پاجین حجرین وان بتیلن هاتنه گرتن و هندر به هوا هاتی هشتن پاریزران تیکل داریم جاریده او آگاهی پاروکرن دوان قاوشان ده گرتین نخواش این هیویا وان آبردانی نینه و جزای حبسی یه مؤبد ای گرانکری لسروان هیه هر وها گرتی بناوی جماعت و پالولو تویکو نکاره بتنا سری خواه پی دیوین خواه ین جیانی پیشوازی بکه و ده حجره کسی ده تیراگرتن گرتی عبدالقادر بوسکورت ای دگرتیگاه هجمارا دویمین تیپ فا آتکر دا غیتی راگرتن ده پازده تباخی ده لمالبات خواگریا جمالبات خواره گوت کو مدری گرتیگاه سرگاردیان و در مناسی گرتیگاه گفا مرنه لی خوارنه و لفیشبری حمیان لوی دانه برای عبدالقادر بوسکورت سردار بوسکورت لأنقره و جمودر گشتی یه گرتیگهان و مافی تقاود کرنی یه گریدای وزارت عدالت داخواز هفدیتنه کرد لیبل رایدار آنین زمان کو جبو هفدیتن دوی جوان آنکو دما هفدیتن ورستاندن و هفدیتن استان کرن بسر وی که بوسکورت درباره گاردیانین کو لبرای وی دانه و گفامرنه لی خوارنه لی مدیریت گلی کر و خواست کو او بین دارزاندن و جزا کرن ده دوام اخفتن خود دیار کر کو ده داخوازنامه خود خواست کو برای وی سوقی گرتیگه که دین لکردستانی بکن بوسکورت آنی زمان کو خواستیه به وزارت عدالت رهویدن پیک بینه بوسکورت دیار کر کو اوی جبو هفدیتنه پیک بینه به پارتیا وکوی و دموکراسی ره دیالوگ او هفدیتنه بکه بله ام هاتن دایه برنامه خالی بری برنامه خوب دایب کن سپاس شو دایکا کوی اصلا کو بشتاری برنامه مبو ما هول دا کو ام سازی مالبات انگرتیان جی بشتار بولی مخابن چه نبون ام هنی کی روشا گرتیان می بپرسیا جوانه بوی رنگی ام تین دایه برنامه خو حتی برنامه یکی دن بمینین د خیر و خوشیه ده دم باش نه تاریکی زندانان و نه درابین حسنین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن دنگی برخودانی دنگی آزادیه